Dithobeni phasi kwesandla senkosi yona yawuniphakamisa. Themba kwesimbuyisana nibingelela yanivusela ababukeli. Ehlelo lakho lithanza kakhulu lithini libandla. Ehlelo ngebabukeli ngiba nabantu abadala abafundisi bese ke mbukeli siba naso sihloko siyasingitsa nabantu abadala. Ngaba kucela nje babukeli emakhaya kwekuthi sibhaleleni dihloko ikhona inombolo ngabona kuthi lenifisa sikukhulumisa ngalapha emsakadweni. Nekuva nje iresponse kwekuthi umsakado uyakhona kufika tindzaweni tonke eteli la ngaphandle kwale live lesikilo ngaleyo lokho babukela lamhla ke sibuka nje ema challenges on pastoral submission siyathi ke ukuthi kunengi lesingakhuluma ngako lamuhla sinebantu labadzala but nje siyawuthatha lapha nalapha angithathe lethuba ke ngiphindze ngivusele ngemukele abantu labadzala engabe evikini liphelile ecela kwami khona ke Dr. Samuel wakadlamini usuka lapha emoneni kaManzini ebandleni lase International Mission Center umuntu omdala kahamba yaphana uhamba na Rev Mduduzi wakamamba usuka lapha eSiphoxosini ebandleni le Temple of Christ thathe lethuba ngicela kucala ngawe Mr. Mamba. Sibonge baba Mbuyisa siyabonga siyavusela kakhulu kubabukeli sibonge kubana Dr. Dlamini siyabonga kuba sihlelele lomnanzi kangaka. Amen. Dr. ngicela kwemukela ngokuvusela ehlelweni. Sibonga kakhulu Mbuyisa awuvele nawe Sister Gcobo ube ngumfundisi nyalo uhlala nabafundisi usalunja kakhulu sivusele kuye Mamba sivusele kuSosive senkosi ngilolanga siyayibonga inkosi. Haleluya. Dr. evikini liphelile sike sakhuluma la nakagcina lapha umfundisi Mamba sasikhuluma ngendzaba yekukhuthaza nje bafundisi ukuthi phela abahambe bayofunza lapha etheology noma ngikuphi nje kuthekela lwati batokhona ke kuba relevant phela basashumayo lona libandla laNkulunkulu to the current world. Ngabe ungathini lapho Dr. Kufunza kumcoka kakhulu angathi singakuphakamisa sithini kufunza kumcoka kakhulu ngoba iBhayibheli nje legcizelela ko ithi insimbi lola leye insimbi. Haleluya. Lokusho ukuthi siyalolana ngaleyo ndlela leyo uma ungakalolwa ke aphenze nje taka akhulume athi uma uthatha umlayeto unika umuntu longanalo lwati kufana ukuthi udijube etinyawo usifana ukuthi udijube etinyawo mawuthatha umlayeto unike umuntu lodelwati udijube etinyawo wena umthuma lo muntu loyo so kusho ukuthi umuntu kumcoka ukuthi into la kayendako ayifunzele ayade dokotela esibhedlela medical doctor ngeke umethembe ukuthi ngidokotela mangabe angede aya esikolweni tishela ngabe ngidishela njani angake waba student bame nje tishela zanga sakabe student then lo tisha lo utakufundisana wena then angathi ke sikuthatha ke la ebandleni khona ukuthi umuntu khona angakufundisa abe yena angakafunzi ufundziswe ngubani yena kuzatokwathi kufundisa labanye abantu ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi ahlale phasi kwalabanye abantu afunze kuze uzatokwathi kufundisa labanye abantu ke bacabanga ukuthi kufunza kuya eBible school kuphela imfundo ibandi uyahlala Paula nje wafunza phasi kwaGamaliel ayithutha Gamaliel ahamba ahlale eGamaliel ayedwana bahlale naye amfundise abefunza ngikubhala incwadi letingaka laba labangafunzanga ukuthi naye incwadi labayibhalile but lona lobe nelwati lekufundziswa uyakwathi nje ukubhala incwadi ngoba lo lwati lwakhe lwanzile ngaleyo ndlela leyo kuyamsita lokho singoke sikhutsata ke ukuthi umuntu abantu ke bese badidwa ke ukuthi mina angeke ngiye etheology ngoba le theology seyendiyo yava silwanyana nje noma yindwe le lapha ezifi leligama se theology lis Greek theo means God log means study that means you are studying about God just noma ufunza iBhayibheli basically you are studying about God we are doing a theology manage six different levels ale theology yethu lo uthi ngifunza iBhayibheli ngeke uthi mina ngiyenda ngetheology mina ngoba ngiya ngeBible school kodwa ngifunza iBhayibheli mina ngoba lo muntu akativa ukuthi ufuna yeke neBhayibheli ngoba ufuna yekele neBhayibheli makathi akayifuni theology athi mina ngifuna moya waNkulunkulu mina engisebenza ngamoya moya uNkulunkulu the Holy Spirit is God Father is God, the Son is God. Amen. So ngeke ukwehlukanise lokukwehlukanisa live la uNkulunkulu masikhuluma about the word of God uNkulunkulu akhuluma shothi uvumelene lo uNkulunkulu lokhuluma ke mati and ufundziswa nguye lokuthi yena ungubani ufuna ufunze ke ngale ndlela leyo ngiko ke education kubafundisi
vele is key ngoba lokho kutasibangela tinkinga ukuthi umuntu utawuhola njani uma angadi ukuthi ufuna ahole kanjani akafundiswe ngabanye abantu. Dotela ngiyabonga kakhulu kumnanzi kuhlala nawe kudzinga iviki lonke amnanzi amagama lapha emloyeni wakho ngiyafisa ke Nkosi singene kulama challenges lesikhuluma ngawo lokuthi what is so disappointing nceka uNkulunkulu when it comes to pastoral submission ngikhuluma kahle ungumfundisi uhola libandla. I think sike savete lokuthi imele ukuthi ibe mutual le submission. Le submission yalomfundisi. So kumcoka lokho ukuthi ekwayena lomfundisi vele abe nako ukusubmita kuNkulunkulu, abe nalo uthando. Kuze ukuthi atokhona kuyenda kahle le submission yeah. So kuyendeka mhlambe le submitting ibe nekucinzetela ibe nekucinzetela ukhanze ukuthi nangabe vele ngeke itaba nalokucinzetela ibete lokuhloniphana nalokuba mutual ukwathinza dokotela ukuthi kufuna lo muntu umphakamise le submission isuke la kuye lo muntu ukuthi ngiyakuhlonipha wena ngemabomu ami ngechoice yami ngoba ulapha kulesigaba. So mangabe vele itaba nalokuhlukumetana ibe nalokunyathela ibe nale dictatorship ivamisile ukuthi ibese iba inetinkingi. So that's very 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 important ukuthi laba depending ukuthi lelo sonto lisebenzisa siphi structure laba lomfundisi la accountable kubo bamhloniphe lo mfundisi bathi naye ukuthi unemalungelo mhlambe nala ku local church ukukhulunywa ngaSherman usinaye unemandla naye amhloniphe lo mfundisi kube nale teamwork kube nalokubambisana kubete kulwa nekuhlukumetana nalokho ukuthi ke le constitution nalama regulations nalawo umthetho lesisebenzisa wonke umuntu abe aware ngayo akhona ukuthi ayati. Amen. Ngiyafisa ke Dotela singene nje kulama challenges lokuthi siyakholwa ke ukuthi bafundisi banema challenges. Ngabe mhlambe ngaba ngimaphi kulamanye ema challenges bafundisi abafesana nawo babasenda the submission yabo. Uface challenges kodwa wona bothi uyasubmita igcine le submission yakho iba i challenge. Empeleni nakhona go in two way lama challenges ethu kune challenge yecala yekuthi lona longena a senior naye unema challenges la uthola ukuthi kune fake submission. Okay. I fake submission yini ngiloko ukuthi umuntu ete kuwe athi hey Mbuyisa lana ngiva inkosi ngibitela ukuthi angisebende nawe angisubmit under wena. Okay. Wena ke uvula inhlitiyo yakho ukuthi nawe umuntu ufuna kusubmita vele angimsebenzisi kanzi lona unema motives akhe la kanawo 1 2 3 4 5 bese uthi hayi lo muntu lona akangithanzi noma akangiva kahle ngakho mina sengiyaphuma ngetizathu la kangadadi lo mase uphumile la sewukhuluma kabi ngaye kodwa wehlekile kuhlala naye phansi la ucinzeteleka khona niyilungise ungakaphumi ngaleyo ndlela le bese kwendeka lo ukuthi lama split la unnecessary ngaleyo ndlela but abangwa yini le fake submission. Fake submission. On the other side at the same time lona lo ngetulu ke le kusubmitwa kuwe ukhanzeka ukuthi akayati le fathering ukuthi azange sakabe ngibaba akafundziswanga kuba ngibabe ukuthi kusho ukuthini lo munye mhlambe ukhanze ukuthi ukhuliswe isingle mother nyawo sengumfundisi akazange sakabe nababe nje yena nje empilweni yakhe akakwati kuba ngibabe mangakwati kuba ngibabe akakwati kuphatha emadodzana nemadodzakala ukuthi aphathwa kanjani njoba ngibekisile ekucaleni ukuthi babe sibili uyaniphakamisa nisonzetela kuye abe hot abe honest open and transparent ngibabe sibili akafihli lutho la kakwendako uyanitshela njengoNkulunkulu uthi angendi lutho ngingakakwembuli ngetincekweni dami babe usebenza kanjalo akendi lutho ngingakakwembuli uyabatshela abantu babami ngicabanga kwenda nje ngifuna kwenda nje nanithini nini noma ati ukuthi
kufanele kwendeke kanjani ekugcineni utawuthatha i-decision. Mina nje benginababele ekhaya azunda besikhuluma sinike leli thuba lelo bangabe akavana le nto lesisho bese sothi ngimi indoda la khaya. Lapho ke sothatha isigaba sakhe ke lapha ngathi kodwa ucale wasonzeta afuna kuva ukuthi mabe siphambana naye bese uyasikhumbuda. Ubaba labanye ke banjalo ke uhlala njalo afuna ukuthi anikhumbuda ukuthi yena uphethe yena mkhulu kanti akudzingeke abantu bakhumbude ukuthi ubaphethe bayathi hayati ukuthi ubaphethe vele. So le nginga ke lama challenges aqhamuka both ways. Bobaba bakafundziseke kuba bobabe emadrodzana akakafundziseke kuba madrodzana. Simange indvodzana ngisubmitha kanjani mangabe ngingibabe emadrodzana ngwaphatha kanjani. Ama challenges la khona la. Ngosiyami ngiyabonga dokotela sekuvuka umbuto usakhuluma dokotela ngekubuka indlela team lethamba ngayo eveni nekubuka nje masontweni nakuma leadership structures lokuthi ngabe vele nibafundisi cishe lenatiko nangetheology senifundzile futhi kakhulu nivala njani le gap mfundisi Mamba abe khona ama mistake lokuthi ubone ukuthi lona umfundisi ukhuliswa i-single parent asangimfundzise kanjena simnikete irrelevant teaching leta khona kumsita ukube kusilela dokotela wabekisa ngekuthi ukhule nje mhlambe ekhaya angekho babe. So definitely mntaba nenkinga ekhambeni because yena utofuna abantu basubmit kuye but yena angakasubmit indzawo. Yeah no limuva lakho vele sisiteke leto nasenda labo counseling nabo premarital ukuthi limuva lakho indlela okhuliswe ngayo lingaba nemthelela empilweni yakho loyiphila nyalo. Okay. So kumcoka vele lokuthi assessa utibuko lokuthi wena wayithola yini le father figure wakhuliswa yini. I think khona sake wathinza khona dokotela ukuthi vele nangabe le submission awuzange uyithola ngoba lomnye umbhalo uthi the Graduate University umuntu lekhaya yabona. So le khaya na ukhula kwentekani wakhuliswa ngibani yabona nje ama characteristics emlokhuliswe ngogogo ngoba nemuntu lokhule yedwa ayedwa ekhaya uyabona uvamisile kuba selfish amani uyabona lo last born uyabona. So vele lokukhula ekhaya ukhule njani and I like it dokotela lendlela ibeka ngayo ukuthi lesinye isikhathi nasicoca letindzaba leti sikhombela bobaba ukuthi nginabafundisi labadzala vele babanjanjani nabo bakhombathini labancane yabo. Mina ngikubuka kwami ngiyavumelana naye dokotela inkinga in both side. Siyawubuka nje babukeli kwekuthi ngabe vele nangabe ungumfundisi sekufika isikhathi sakho semhlala phasi wenda njani uyahlala khona labandleni noma uyaphuma uyovula lakho libandla hlala nathi ungahambi. Sathela lakho mbukeli elithini libandla yakubukela mbukeli sinavula umsakazo wakhe eSwatini TV sikhulumisa nje mbukeli lapha na indzaba ima challenges lokhanza bafundisi bafacana nawo basenda wona umsebenzi wepastoral submission. Dokotela sesingina indzaba naye kenyalo lekuthina umfundisi besimcashile la ebandleni nje makuwakhuluma la ngema structures simcashile umfundisi sekufika isikhathi sakhe sasalahlala phasi ngabe wena njani umfundisi uyaqhubeka hlale akhonde nathi abe yini futhi la ebandleni noma evumelekile ukuthi angaphuma awuvulela ibandla lakhe ngaphandle. Ngiwe lama structures la kaba nenkinga la kaphinze axhumane nalobudlelwane bethu ukuthi bebuka kanjani lo muntu besimbuka ezibani uma akhona la anzi nje le sigcine ngayo akhuluma ngayo umfundisi Mamba lapha le ku submita nako konke lokho lokuthi babe intodzana uma ngabe babe ngatsini awumdingeli babe Okay babe uyamphiwa yo uyabuka that is powerful nemntwana umdingela uchoose ukuthi ngifuna umntwana wami kube ngibani uyamphiwa. So mangabe lo muntu besimbita ngababe uma ngabe asilida la angibabe wethu lesimphiwe uNkulunkulu uma ngabe asa retire
so semukile yini uNkulunkulu babe abakake abantu bahlala phansi bayibuka lento leyo kwekuthi lama gifts noma lama positions lawa as-honorishe ngawo uNkulunkulu mase sengiretire kufanele ngiseve njani ke kule position yami nyalo ngoba mina kungimlo lophumako ngiseva ngisenemandla futhi labantu ngisababuka njengabantwana bami ngoba bengingibabe wabo nyalo sengibekwe lapha eceleni lokutshintsha ukuthi abasasibo abantu abami sebanakethu nyalo kude lelinye ligiya lengidaphize futhi ngelifake ngeke ngikhone ukuthi bese ngidibuka ngathi angisasilutho mina la ngoba still kune contribution yami kunelinakho ema organizations lamanenge angaba sacabanga lokwenda structure sabo kwekuthi labantu maba retire batawuchubeka basebenzeni bendeni ngiko lokuthi athola ukuthi umuntu ngoba sofika ku60 sekusounda like so useless yeah therefore asale simbeke eceni bese umsophinza uqalela phansi uqala lisondo kanti le age yakhe ayisho ukuthi nyala ngaqala lisondo ufanele nyalo ngabe so influential so resource say library yethu nganginyalo semsebenzisa mbamba mhlambe ngawuvakashela lamasondo lamancane ngawakhulise mhlambe ngawumentorisha labafundisi labancane libandla ke bese kuba ngathi it disorganized ngaleyo ndlela leyo ngoba le resource lengaka awusayisebenzisa lo muntu si-investile kuye mhlambe lona samfundzisa una experience unako konke but masa alapha akafi lo muntu uyaphila and usakhona usound angasebenza asemsebenzisi ngani Ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyakholwa ke ukuthi ma church board nebo chairman nabo president lengibona bacasha labafundisi bayasibukela lamhla bayakhona kukuva lo kuna lenzaba naye ke mfundisi Mamba yemali lokuthi bafundisi abahola imali lefana nayo emabandleni so labakhanzi bahola kancane bahola kakhulu depending on lelo bandla lelo ngabe vele ayisifaki insandla nayo ekutheni umfundisi besaka safuna ukuthatha umhlala phansi unayo uyatibukela phela ukuthi mhlambe lo munye usenemthando sasemncane hey nasengihlala phansi sengilawuphila ngani ngilabondla ngani abantwana mfundisi awumbuyisi ingasifaka vele ingasifaka sisho semhlambe kunjani but nje ingasifaka ngoba siphila emhlabeni eveni siyafunza siyabona ngoba kuvakele kubonakele ukuthi awu ningisusa sengidawuphila ngani kubuya ke lokho bekushiwo uMr Dlamini kwekuthi kumcoka ukuthi lungiselela i-denomination ne-denomination ne-local church ayidilungiselele sonke siya ku-retirement sonke so-ke kumcoka ukuthi ilungiselela ukuthi nangifika kulo 60 emasonto alungise leyo package yemfundisi ngoba i-local church ilungise leyo package yemfundisi ngoba leti inkinga tingala nangala ukhona umnyokhanzo ukuthi mhlambe akasakhona lokudeliver so ukhulile una 70 na 75 but lokunkonkoshela lokusho ngidlamini ukuthi asibalungiselele labafundisi bethu labakhulako bangaba i-powerful resource emasondweni ethu ukuthi sibenta baba ngema elders baba iboard yani mhlambe babente ema workshop bagruma labafundisi nabathi kubhlungu kakhulu ukuthi umuntu angaspenda years and years ku denomination ngoma organization then afike ku 75 ngoma ku 60 years simdambe simlahle lapha ngoba phela lo muntu lo ufuna ukuthi abe i-resource la ebandleni yes kucabanga kwami ukuthi i-submission yami ithi yes imali vele ingaba inkinga ukuthi ngitsatzalade kuhamba ngoba kude lokulungisiwe ukuthi ngitawuthola ngenyanga nase ngisukela ku local church ngidawuthola malini ngidawuthola njani hence vele kungangenta ngale ngoma ngente njani yes ingani noma nje ngingasho ukuthi sengiya retire mhlambe nje ngi-under discipline sekufanele ukuthi mhlambe bangisuspende or whatever or bangidismisse kulukhulu vele uma ngabe banganawucabanga ukuthi nginebantwana labangangenelane mhlambe even naloko lengikwendile bafanele baphile batawuphila ngani nami nginetikwelede lekufuna ngitibhadale ndawenda njani so mangabe le system lengikuyo ingakhona kwehlukanisa iproblem nemuntu
because that's another level ye leadership leyo ukuthi uma ku leadership ukwathi ku resolve ama conflict kufuna ukukhona kwehlukanisa umuntu uhlukanise nalenkinga ungamhlanganisa umuntu nenkinga yebo lenkinga yendeke kulomuntu kodwa yathi inkinga ngunayi lo muntu ngekwakhe akasiyo inkinga lo muntu still u deserve a respect u deserve ukuthandwa u deserve ukusekelwa yize onile hayi ukuthi ngoba sewonile akasasi umuntu ngoba sewonile ngaleyo ndlela but siyakukondema lokho kubi silwa nako siyakwenyanya kodwa lo muntu kufuna ukuthi simtreate njengemuntu ungakhanzi ukuthi umuntu ngoba wende imistake so mtreata kungathi silwane ngoba wende imistake wende lo muntu abe resistant ukuthi asubmit noma alalele lokufanele ukuthi akwende because senimtreata njengesilwane ngoba wende leyo mistake leyo kanzi kuba ngumuntu uyawuhlala ngumuntu simrespecta njengomuntu noma ngabe wendeni noma ngabe kwendekeni ngaleyo ndlela leyo ngiyabonga Dotela bengifuna ke Nkosi singafike emaphethelweni alendzaba lokho ukuthi ngabe vele lelibandla laNkulunkulu leli lishumayelako babe akul affect yini ukuthi sikwati nje wena Mfundisi Mamba ulapha esipoqosini maybe for 20 years for 30 years now the next thing siva kuthiwa wena sowuphumile siyovula libandla lakho mhlambe futhi uthathene nebazalwane la wahamba nabo bahamba nawo ngabe akul affect yini lelibandla laNkulunkulu nale trust nje ukuthi mhlambe kugcine nifika khona nihlwana khona nelibandla wagcina uphumile kuhamba njani lapho Mfundisi kungaba kunengi lapho kungaba ukuthi sigcizelele ukuthi kumcoka kuphuma kahle and kudependa kuloko la kusho Dlamini lokuthi vele nangabe kunekucabana kude kuvana sisahleli nje ngisangakacabangi nekuhamba esangathi cha le doda inkinga kungabanga ke lokuthi lo munye ahambe ngendlela lesicabanga lesibuka ngathi ayisikahle otherwise the other side of the coin lokuphuma ucala elisonto nako kumcoka kuphuma kahle kungaba licebo lakhe uNkulunkulu ngoba vele kude umuntu ongaphumanga esontweni sonto nje laqala ihistory yakhona sonke ngibalo ongaphumanga esontweni but kumcoka kuphuma kahle ucala elisonto kahle but uphuma njani but kuyenteka kanje ukuthi vele uphuma lomnye vele ucabane nje lokusho ngidlamini lokuthi lamanye ama conflicts ngeke aka resolve ngoba kude lofuna ukuthoba then uthi lomnye angiphume vele ngihambe nothi ngihlale angiphume ngihambe ngiyothi icalela lisonto angisho ukuthi kuyala affect kubuya kulombuzo wakho lesithombe nangabe kuphumeke kabi kunjalo yini singakhoni kusebenzisana ngoba sengiphumile mina angekho Dlamini ku denomination yami nangabe ngaphuma okay yabona because that's another thing lokuthi siyavunzana bekusho ngidlamini ukuthi siyavunzana sengumtreata njengesilwane lo muntu ngoba sowetha ligama sowacala isiguqo sakhe ngeligama so asebenzisana ngisamema ngisende njani but then lokubanga lokho vele ngiloko ukuthi sasivele sicabene sisela ngaze ngadecide ukuphuma zangayisolve leyo nkinga you understand but the other side of the coin kuphuma kungaba licebo laNkulunkulu ngoba ukhumbule ngala sithi sichujwa ngumoya ongcwele kushito uNkulunkulu umuntu waze wathi kushito uNkulunkulu ukuthi angiphume uyabona kuye bad nangabe uphuma vele kunalama fractions uyabona so ke it's a critical issue inzaba yekuphuma vele iyal affect alisondwa asibeke esithombeni lesikahle nangabe siphuma kunema conflict siphuma sicabene Dr. ngiyacela sifike emaphethelweni ehlelo lethu mhlambe ungavalelisa ngalamagama Dr. lathi ngabe vele libandla laNkulunkulu jikelele lingakulungisa kanjani ukuthi bafundisi laba bephambi kwethu labashumayelako day and night basithandazela babe bantu labangagcinzeteleki I want to believe ukuthi bathwele bafundisi kunengi lokhu labakuthwele kunaloku lesikudeliver kothine kibo in return ngabe singenda kanjani ukuthi
bangadiveli bacinzetelekile uzofika isikhathi la khona abafundisi ushaya stroke kube nabo heart attack baslimalela yes laba abafundisi uve kuthiwa uhambile umfundisi wagcina sachitha ngoba bekanenkinga ekhaya lokwana lokho nje mfundisi. Imcoka kakhulu yebo nje kungaba ngisosikhathi kodwa vele imcoka leyo yekuthi sethwalisane sibambisane kuko konke sesibonile vele experience basilahlekela abafundisi tifotabo cishe tifanane tihambelana nabo depression ngobese kubona bo diabetes kuba nani because bacabanga kakhulu labantu laba abaphethe ukhanza ukuthi babanika heart attack sonke isikhathi vele badonsa madima kanzi lento leyo iyasolveka ngokuthi sibambisane sibe munye siba trust nabo bas trust kule submission ukuthi siphethene nje siphethwe ngibani siphethwe nguNkulunkulu but ke Jesu washo into lemcoka kuMateyu 16 mawusuka nje lapha ku13 kodwa lo verse number 18 wathi ngidawulakha libandla lami I will build my church shothi libandla la Christ ownership ya Christ so ngaleyo ndlela singabuyela lapho senda noma ngiyasubmita noma ngiyalida ngikwendela Christ abengathini ngalokulida kwakho abengathini Christ ngalokusubmita kwakho. Amen. Sengithi isikhathi mfundisi ngicela kupha nje 30 seconds bese sengiyaphuma emoyeni. Cha kubonga nje Mbuyisa mina ngiyacela lokho ukuthi ngoma ngabe liyafika lelithuba lekuphuma ngibe nelisondvo lami asichubeke sisebenzisane thina sine tendency ukuthi singacoleli sivunzane nase ngiphumile sengishishi nje sengisilwane hawu angeke nisikhone kusebenzisana Dlamini asemoneni aneligama lakhe nami ngineligama lami na yebo ke kungena inzabe ukuthi uphume njani vele besicabene besinjani but phela asikhulumisane iphele lomunye nangabe sokucala isiguqo sichubeke sisebenzisana. Amen. Bukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala la bacizelela indzaba yokuchubeka kuviwane emabandleni akube nekuthula emasontweni sibahlonipheni bafundisi nabo babe bafundisi phela abati inkhwiphe skill sabo sekushumayela ukuze ukuthi likhona elibandla ku benefita to the current world lokaloka nje likahlale sinemavunto la khona la ngabona ngaleso linye khona akulungiswe ngasho ukuthi hayi sitakuthola wena nawufika ku pension uhlala phansi ngaloko ngithemba Simbuyisa ngithi kube kuhle emakhaya uNkulunkulu emusa akasiphathe sonke asivikele nisale kahle. Siyakubiza ngonyaka sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke